Magoma Nyachwea noria ni mutigaire yakwire muthe wa kiumia thutha wake kurangwo ni ngari nyambo-ini ya borithi mwena wa Salga barabara-ini nene ya kuma Nakuru guthie Eldoret ari wira-ini wake. Na alikuwa anaangalia barabara kuelekea Nakuru, hiyo gari ikatokea kutoka njia ya kupanda kuelekea Nakuru. Sasa huyo jamaa akakuja akamgonga, na alipomgonga akaanguka chini. Hapo wale askari walikuwa hapo ndio walikamchukua wakamkimbiza Nakuru. Kufika njiani ndio alifunika macho. Na kuringana na mutumia wake Magdalene Mura augite ati mutigaire yaumire muciĩ gwake mwena wa Milimani niguo akarute wira ta mutugo no ndaigana kuhundukana muciĩ. Tuliongea naye ni kuniambia ameenda kazi, tuonane the following day. So mimi nikangoja nipigie simu, bila ananipigia hakupiga. Kaona wacha nimpigie muulize kama alifika salama. Nikapata ako mteja. Akasema labda simu iliisha moto ama akazima. Wacha ningoje kidogo. Tena nikangoja kama 2 hours, nikapiga tena mteja. Na orere meharĩrĩria ma mathiko make mathiĩte na mbere na gũtabanio. Mũtwarithia wa ngari ĩyo ũrĩa wamũrangire nĩarekereirio na bodi orere ũthuthuria makĩria wambĩkĩtwo nĩguo akinyio igoti-inĩ. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Njeri wa Wambui.